अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एजुकेशन इन फोकस सां गॾु मां आहियां तव्हांजो होस्ट नवीद नाज़िम जतोई। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां सिंध जी जेका यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, जेका ख़ासि तौर ते कराची खां वठी हैदराबाद ऐं कश्मीर, कराची, हैदराबाद, खैरपुर, असां ॾिठो त हिते सभु यूनिवर्सिटीज़ जेका आहिनि बंदि हुयूं। हिन जा जेका सबब आहिनि, असां हिन सॼे इशू ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं जेको ख़ासि तौर ते 18 अमेंडमेंट खां पोइ असांजी वक़्तनि फ़वक़्तनि असां ॾिठो आहे त यूनिवर्सिटीज़ जी जेकी हिकिड़ी कोशिशि रही आहे ऐं गवर्नमेंट जी बि हिकिड़ी कोशिशि रही आहे त यूनिवर्सिटीज़ खे पंहिंजे अंडर करण जी। हुन हवाले सां जेको असांजो प्रोग्राम आहे हुन ते गुफ़्तगू कयूं था, ॾिसूं था त किथे जेका आहे प्रॉब्लम्स अचनि थियूं, छा असल मसइलो छा आहे, हिन मसइले खे कीअं एड्रेस करे सघिजे थो। यूनिवर्सिटी जा जेका ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे लेवल जा जेका टीचर्स आहिनि हू तमामु क़ाबिल एतिराम आहिनि। टीचर्स ईअं ई बिल्कुलु क़ाबिल एतिराम आहिनि, पर जेकॾहिं यूनिवर्सिटी लेवल जा टीचर्स सभु गॾिजी अचनि था, असां ॾिठो रोड ते हुननि जी बस बि FTC वटि जेका आहे कल्ह प्रोटेस्ट में बीहारी वई। हो हिन सॼो जेको इशू आहे टीचर्स सां डील करण जो, का मिसट्रीटमेंट थिए थी या छा, हुन ते बि असां इशूज़ खे डिस्कस कयूं था। तालीम जी बहितरी जेका आहे उहा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सभिनि जो पहिरों जेको आहे पॉइंट ऑफ कंसर्न हूंदो। ऐं जेका टीचर्स आहिनि हुननि जो बि शायदि, ऐं गवर्नमेंट जेकॾहिं का इनिशिएटिव वठे थी त हुनजो बि। हिन सभिनी इशूज़ ते गुफ़्तगू कयूं था। असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे मुइज़ ख़ान साहब खे। मुइज़ साहब सेक्रेटरी आहिनि सिंध चैप्टर जा, फपवासा जा। फपवासा असल में जेका ऑर्गेनाइज़ेशन आहे फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, जंहिंमें सॼे पाकिस्तान जी जेका यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उन जा एकेडमिक स्टाफ आहिनि, ऐं हुन में वरी सिंध चैप्टर जेका आहिनि उहो सिंध जे हवाले सां यूनिवर्सिटीज़ जेका आहिनि उन्हनि खे ॾिसनि थियूं। हिन सभिनी इशूज़ ते गुफ़्तगू कयूं था। मुइज़ साहब खां पुछूं था त प्रॉब्लम असल में कीअं थियो आहे, प्रॉब्लम छा आहे, छा रिज़र्वेशन्स आहिनि, छा कंसर्न्स आहिनि टीचर्स जा, एकेडमिक स्टाफ जा, छो सम्झनि था त जेको यूनिवर्सिटीज़ जे बारे में सिंध गवर्नमेंट जो या जेका असांजी सूबाई हुकूमत आहे हुनजो जेको रवैयो आहे हुननि खे कीअं, छो हिनखे सम्झनि था त कुछ ग़लति हुन में कदम खया हुआ हैं। अचो तो हिन ते गुफ्तगू कयूं था। सर, आपका बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में आए। मोहित साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये जो हमने देखा कि मंडे से एक जो है यूनिवर्सिटीज़ की, सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो बायकॉट शुरू हुआ और क्लासेस नहीं हुई, ये सारा प्रोसेस किस तरह इनिशिएट हुआ है? 18 अमेंडमेंट के बाद से आप ये सारा सिलसिला देखते हैं या कुछ और सबब देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मामला जो है वो 18 अमेंडमेंट के बाद ही शुरू हुआ। 18 अमेंडमेंट का जो बेसिकली जो उसकी रूह है वो ये है कि जो 1973 के आइन में एक रखा गया था कि सूबाई खुद मुख्तारी, वो अब तक कोई भी हुकूमत दे नहीं सकी थी पूरी तरीके से। और सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब ये था कि जो वफाक के पास अथॉरिटीज़ हैं, सूबों के इख्तियारात, वो उनको वो डेलीगेट कर दे, जिसको हम अंग्रेजी में डेलीगेशन ऑफ पावर कहते हैं, उर्दू में हम इसको क्या नाम है कि कह लें कि आप खुद मुख्तारी देना नीचे ज़ेली इदारों को। उसके अंदर अल्लाह का शुक्र 18वीं तरमीम के थ्रू बिल आखिर 73 की आइन की जो रूह थी वो पूरी हुई और उसके अंदर सूबाई खुद मुख्तारी दे दी गई, जिसको हमने वेलकम किया। हम सारे के सारे असातिज़ा हम समझते हैं, हम ज़ाहिर है सिंध के हम रहने वाले, हम क्यों नहीं समझेंगे कि सिंध की खुद मुख्तारी सिंध हुकूमत की ज़रूरी है, सब हुकूमतों की ज़रूरी है, पंजाब में पंजाब के लोगों के लिए ज़रूरी है। इन्होंने यहाँ पे इनसे थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि शायद गलती हुई है, और वो ये कि इन्होंने अपनी खुद मुख्तारी तो अपने से ताकतवर से ले ली, और उनके जो नीचे ज़ेली इदारे हैं यानी कि यूनिवर्सिटीज़, एक हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँगा मैं, जितनी मामलात हमारे पास खुद मुख्तारी थी इन्होंने वो खुद मुख्तारी हमसे वापस ले ली। यानी कि जो फैसले यूनिवर्सिटी सिंडिकेट, यूनिवर्सिटी सेनेट, यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल, ये तीन वो इदारे होते हैं जिसके अंदर एक आदमी नहीं होता। एकेडमिक काउंसिल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं और एकेडमिक काउंसिल के अंदर तमाम प्रोफेसर हजरात और तमाम डिपार्टमेंटल चेयरमैन होते हैं। सेनेट के जो मेंबर होते हैं उसके अंदर तमाम प्रोफेसर हजरात, कॉलेज के 12 नुमाइंदे हमारे यहाँ और दूसरे शहरों में भी, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, और उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं 10, और हमारे 10 हैं, दूसरे सूबे में दूसरे यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होगा, लेकिन मॉडल यही है। और उसको चेयर करता है गवर्नर यानी कि चांसलर। तो वो बॉडी फैसला करती है सब मिल के गवर्नर की मौजूदगी में कि क्या करना है। तो फैसले कैसे गलत हो सकते हैं? अगर गलती हो भी सकती है, हम ज़ाहिर इंसान हैं, उन सबसे भी गलती हो सकती है, लेकिन उसको ठीक करने का भी मैकेनिज्म है।
सिंडिकेट हाईएस्ट अथॉरिटी है वाइस चांसलर के भी ऊपर, वो तमाम हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी, वो तमाम लोगों का नौकरी पर रखना और निकालने का फैसला रखती है। उसके अंदर तमाम सूबों में सारे सिंडिकेट्स के अंदर वजीर आला के नुमाइंदे होते हैं, यानी कि सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे होते हैं, नुमाइंदा भी नुमाइंदे, गवर्नर हाउस का नुमाइंदा होता है, HEC का नुमाइंदा होता है, और उसके अलावा सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोगों का नुमाइंदे होते हैं, और यूनिवर्सिटी असातिज़ा के इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, और वाइस चांसलर भी होता है। इतनी बड़ी बॉडीज, इतनी मतलब कि किसी एक के हाथ में नहीं। अब इन्होंने वो सिंडिकेट की अथॉरिटी जो थी हायरिंग और फायरिंग की, लोगों को नौकरी पर रखना और निकालने की, ये इन्होंने ले दी चीफ मिनिस्टर हाउस में। और इन्होंने एक जो 29 अगस्त को 2013 में जो इनका एक्ट पास हुआ, वो उसके अंदर इन्होंने सिंडिकेट की अथॉरिटीज दे दी। वहां पे एकेडमिक काउंसिल फैसला करती है कि दाखिलों का, इन्होंने वो दाखिलों की अथॉरिटीज दे दी, मतलब हुकूमत में दे दी। हुकूमत इन्होंने कहा गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट, जाहिर है आज ये लोग हैं, इनकी इंटेंशन अच्छी है, कल को पता नहीं कौन कैसे लोग आ जाए, उनकी इंटेंशन क्या हो। आप एक अजीब किस्म की आप उनके हाथ में एक तलवार देके जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़, आपको मालूम है, आप सर्वे करा लीजिए, आप खुद एक सिंध की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, क्या सिंध की जो आला तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़, वो चाहे मेहरान हो, चाहे वो खैरपुर हो, चाहे सिंध यूनिवर्सिटी हो, बल्कि इसमें मुझे उस वक्त पता चला कि मुमताज़ अली शाह साहब जो खुद CSP ऑफिसर हैं, वो खुद सिंध यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं और उन्होंने CSS करके वहाँ लगे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्वालिटी निकाल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ और दे रही हैं। आप जैसे लोग पूरे मतलब माशरे में फैले हुए हैं, और नेशनल इंटरनेशनल सूबाई सतह पे हर जगह काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो इदारे ख़राब नहीं है, इनको, हाँ इनमें गलतियाँ ज़रूर, इनको और बेहतर करने की ज़रूरत है, और इनको मज़ीद खुद मुख्तारी देने की ज़रूरत है। ठीक है सर, इस पे एक बात करते हैं डिटेल से। कुछ ये जो इश्तिहार आया उसके बाद से जो बाइकआउट की तरफ जाना शुरू हुआ, पहले हमने एक 18 अमेंडमेंट के हवाले से बात की, और जो पावर्स की रेलिगेशन थी यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक उसका समय नहीं पहुंचा, उस पर भी बात करते हैं। क्यों ज़रूरत पेश आई कि बाइकआउट की तरफ जाया जाए? कोई टीचर्स का और बाइकआउट वाला जो एक रिश्ता है वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लगता है। मैं चाहूँगा आपसे डिटेल से आंसर लूँ, मगर मुझे इजाज़त दें तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, और हम ब्रेक के बाद मैडम इरफाना मल्ला को भी लाइन पे लेंगे, उनसे भी इस मामले के बारे में पूछ पड़ेंगे। नाज़रीन हिकिड़ो मुख्तसर ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ कोशिशि कयूं था त मैडम इरफाना मल्ला के भी हिन हवाले सां लाइन ते वठूं। उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हिकिड़ी जेका जंहिंमें जेको सॼो नज़रियो हुयो यूनिवर्सिटी जे टीचर्स जे हवाले सां हू मीडिया जे साम्हूं उन्हनि पेश कयो। अचो त हिन सॼे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, पर हिन मुख्तसर ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त गुफ्तगू कयूं था जेका तालीमी इदारनि जे हवाले सां। असां ॾिठो आहे त जेका सिंध गवर्नमेंट जो हिकिड़ो 2-3 ॾींहं पहिरियों इश्तिहार आयो, इनफैक्ट संडे ते इश्तिहार आयो, ऐं हुन खां पोइ सॼी सिंध जी जेके यूनिवर्सिटीज़ आहिनि हू सभु एहतजाज ते हलिया विया, टीचर्स उन जा, ऐं यूनिवर्सिटी जो बाइकआउट बि थियो। प्रॉब्लम्स जे हवाले सां असां 18 अमेंडमेंट खां पोइ जेको इशू शुरू थियो आहे, मोहित साहब असांखे ॿुधायो। हिन वक़्तु असां सां लाइन ते मौजूदु आहिनि मैडम इरफाना मल्ला, पाण जेका आहे फपुआसा जेका हिन जी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे उन्हनि जी काउंसिल जे मेंबर बि आहिनि, ऐं सूटा जी बि जेका आहे मेंबर आहिनि, हुननि सां गुफ्तगू कयूं था। सेक्रेटरी आहिनि सूटा जी बि, हुननि सां गुफ्तगू कयूं था ऐं पुछूं था त मैडम सॼे इशू खे कीअं थी ॾिसे। सॼी सिंध जी यूनिवर्सिटी सभु हिकु वक़्तु स्ट्राइक ते हली वियूं, बाइकआउट कयो हुन टीचर्स स्टूडेंट्स जो टीचिंग जो सॼे सूरत हाल खे। मैडम खां पुछूं था त हू कीअं थी ॾिसनि। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम तव्हां ॿुधाइजो त इशू जेको आहे संडे ते जेको इश्तिहार आयो हुन खां पोइ बेसिकली शुरू थियो आहे, या तव्हां सम्झो था त जेको तालीमी इदारनि खे सिंध हुकूमत जेका वक़्तनि फ़वक़्तनि यूनिवर्सिटी खे कोशिशि कई आहे पंहिंजी अथॉरिटी जे अंडर आणण जी, हुननि खां पोइ शुरू थी आहे? दरअसल असांजी इहा वॾी कंफ्यूजन आहे त को इश्तिहार जे हवाले सां त एक्सट्रीम स्टेप ते वञणो पियो असांखे, पर दर हक़ीक़त ही जेका तहरीक आहे इहा शुरू थी आहे 26 अगस्त खां पोइ, जॾहिं सिंध यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास कयो वियो सिंध असेंबलीअ मां, तमामु घणी तड़ तकड़ में, विदाउट एनी कंसल्टेशन। नई जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि सिंध में, जेके अकेडमी आहे, पूरी दुनिया जी थिंक टैंक अकेडमिक इंस्टीट्यूशन्स जा प्रोफेसर्स हूंदा आहिनि जेके पॉलिसीज़ ठाहींदा आहिनि। पर हिते अलमियो इहो त सिंध असेंबली में यूनिवर्सिटीज़ जे हवाले सां बिल पास थी रहियो हुयो, पर सिंध जे अकेडमिया खे कॉन्फिडेंस में न वरितो वियो, कंहिं बि स्टेक होल्डर खे कॉन्फिडेंस में न वरितो वियो। अचानक हिकिड़ो बिल पास कयो वियो ऐं उन बिल में तमामु घणियूं ग़लतियूं हुयूं। हिकु ॻाल्हि त असां वाज़े कंदा हलूं त 18 तरमीम खां पोइ जेके इश्तिहार सिंध सरकार खे मुंतक़िल थिया आहिनि उनखे असां वेलकम कयूं था, ऐं
असां सम्झूं था फकवा सां सॼी सम्झे थी पॉलिसी स्टेटमेंट फकवा सां जो अची चुको आहे त सीएम हाउस ॾांहुं इख़्तियारनि जी मुंतक़िलीअ खे असां भलीकार चऊं था ऐं असां सम्झूं था त इलेक्टेड सीएम खे इख़्तियार हुजणु घुरिजे त सिंध जे तालीमी इदारनि जे हवाले सां उहे फ़ैसिला करे ऐं पॉलिसीज़ ठाहे। इहो कंफ्यूजन आहे, इहा मिसअंडरस्टैंडिंग आहे इन 18th अमेंडमेंट जे अगेंस्ट को अकेडमिया बीठी आहे। सवाल सिर्फ़ु एतिरो आहे त यूनिवर्सिटीज़ जेकियूं ऑटोनॉमस बॉडीज़ आहिनि अराउंड दी वर्ल्ड आहिनि, पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियूं ऑटोनॉमस हूंदियूं आहिनि, उहे ख़ुदि मुख्तियार इदारा हूंदा आहिनि जिन खे सिर्फ़ु पॉलिसी गाइडलाइन सरकार ॾींदी आहे, फंडिंग ॾींदी आहे ऐं उनजो सरबराह सरकार जे तरफ़ां मुक़ररु कयो वेंदो आहे। बाक़ी यूनिवर्सिटीज़ में अकेडमिक पॉलिसीज़ अपॉइंटमेंट इंटरनल इंस्टीट्यूशनल हायरार्की हूंदी आहे, तंज़ीम साज़ी हूंदी आहे, उनजे ज़रिए हलंदियूं। तव्हां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो ढांचो ॾिसो, तव्हां जेको आहे सो ऑक्सफर्ड जेके दुनिया जूं टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उते त इवन जेको वाइस चांसलर आहे उहो बि यूनिवर्सिटी जी सेनेट मुक़ररु कंदी आहे। त एॾी बाख़्तियार इदारा हूंदा आहिनि यूनिवर्सिटीज़। ऐं पाकिस्तान जे अंदरि बि तव्हां ॾिसो त पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ जा इख़्तियार 18th अमेंडमेंट सिर्फ़ु सिंध सूबे में त लागू न थी आहे, पूरे पाकिस्तान में आई आहे। हर तरफ़ उन्हनि खे जेको आहे सरकार खे मुंतक़िल थियनि त हुननि बाक़ाइदा पॉलिसी जोड़ियूं ऐं यूनिवर्सिटियुनि खे स्ट्रेंथन करण लाइ अञा वधीक सुठी कानून साज़ी कई। हिते उल्टो किसो इहो कयो वियो, हेलो जी मैडम जी, हिते उल्टो किसो इहो कयो वियो त न सिर्फ़ु सीएम हाउस सां इख़्तियार जेके आहिनि से गवर्नर हाउस जा इख़्तियार सीएम हाउस वरिता जंहिंखे असां वेलकम कयो, पर उन सां गॾोगॾु यूनिवर्सिटीज़ जेका ऑटोनॉमी आहे ख़ुदि मुख्तियारी उन ते बि जेको आहे सो मसक कई वई, उहा खसी वई। उहा ईअं खसी वई त यूनिवर्सिटी में जेका सिंडिकेट आहे उन जा पावर जेके आहिनि से खसिया विया। यूनिवर्सिटीज़ में अकेडमिक काउंसिल उहो मजाज इदारो हूंदो आहे जेको एडमिशन पॉलिसी खां वठी यूनिवर्सिटी में जेके कोर्सिस पढ़ाया वञनि था PhD ताईं उहो ठाहींदो आहे। उन एकेडमिक काउंसिल जा इख़्तियार खसा विया ऐं वॾो अलमियो इहो थियो त हिक ई सूबे में हर यूनिवर्सिटी लाइ अलॻि हिकिड़ो चैप्टर ठाहे कानून साज़ी कई वई। त अकेडमिया खे विरहायो वियो, तालीमी इदारनि खे चैप्टर वाइज़ विरहायो वियो ऐं उन में का यूनिफॉर्मिटी न रखी वई, जेको असां सम्झूं था त सिंध जे लॉन्ग टर्म में न सिर्फ़ु तालीमी इदारनि जे ख़ुदि मुख्तियारी लाइ नुक़सानकार आहे इहो अमल, पर इहो सिंध जी पंहिंजी वहदत लाइ बि नुक़सानकार आहे जॾहिं तव्हां इदारनि खे अर्बन ऐं रूरल बेसिस ते विरहायो पिया ऐं सरकार पाण विरहाए पई, हुकूमत पाण विरहाए पई। इन जे हवाले सां असां में जेके अकेडमिया हुई उहा मुतहद थी ऐं सरकार खे चयो वियो हिकिड़ी यूनिफॉर्म पॉलिसी आणियो ऐं यूनिवर्सिटीज़ जी ऑटोनॉमी रिस्टोर कयो। असां वेलकम कयूं था त तव्हां 18th अमेंडमेंट मुताबिक़ पंहिंजी प्रावंशल एक्ट ठाहियो। असां वेलकम कयूं था त जेके बि गवर्नर खे जेको वफ़ाक़ जो नुमाइंदो इख़्तियार आहिनि उहे सभु जेको आहे सो इंफ्रास्ट्रक्चर सीएम हाउस में मुंतक़िल थिए ऐं इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव ज़िम्मेवारी खणनि ऐं असां एप्रिशिएट कयूं था त उनजो बेनिफिट बि आहे। जॾहिं असां कल्ह स्ट्राइक ते विया आहियूं लास्ट टाइम जॾहिं गवर्नर हाउस वटि इख़्तियार हुया ऐं सिंध जूं 15 यूनिवर्सिटियूं बंदि थियूं हुयूं सिंध यूनिवर्सिटी जे इशू ते, त 45 ॾींहं लॻा हुआ गवर्नर हाउस खे फ़ैसिलो करण में ऐं हिन महिल जॾहिं सिंध सरकार वटि इख़्तियार आहिनि त 3 ॾींहंनि में हुननि फ़ैसिलो करे मामले खे रिज़ॉल्व कयो आहे। त असां इहो हिकिड़ो सबूत आहे त जेका इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव्स आहिनि उहे वधीक प्रेशराइज़ आहिनि, वधीक कंसर्न आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु उहे इहा ॻाल्हि बि सम्झनि त यूनिवर्सिटीज़ जी ऑटोनॉमी रिस्टोर थियणु घुरिजे। यूनिवर्सिटीज़ ख़ुदि इख़्तियार इदारा आहिनि, उन्हनि में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस घटि थियणु घुरिजे। उन में रजिस्ट्रार DF या जेको आहे सो कंट्रोलर जेको सिधी तरीक़े सां भर्ती कयो पियो वञे, इहो यूनिक एग्जाम्पल आहे। पूरी दुनिया में किथे बि 20 ग्रेड जी पोस्ट लाइ तव्हां जेको आहे सो सर्च कमेटी विहारे मुक़ररी न कंदा आहियो। इन सां मेरिट न ईंदी, इन सां ट्रांसपेरेंसी न ईंदी, इन सां यूनिवर्सिटियूं बि थाणनि में तब्दील थी वेंदियूं। अॻे थाणा विकबा, हाणे रजिस्ट्रार विकामबो, वाइस चांसलर विकामबो, कंट्रोलर विकामबो। तो इहे जेके शयूं आहिनि इहे लॉन्ग टर्म में सिंध जे तालीमी इदारनि लाइ नुक़सानकार आहिनि, सिंध जे जेको आहे सो यूनिवर्सिटीज़ जे ऑटोनॉमी लाइ नुक़सानकार आहिनि। इहे यूनिवर्सिटीज़ खे अर्बन रूरल बेसिस ते अगरि विरहायो वियो त कराची यूनिवर्सिटी जी एकेडमिक पॉलिसी सरकार ठाहींदी ऐं सिंध जे यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक पॉलिसी सिंध जा जेके आहिनि पंहिंजा प्रोफेसर ठाहींदा, त इहो सरकार जे तरफ़ां हिकिड़ी डिवीजन क्रिएट थींदी ऐं सिंध जे वहदानियत लाइ नुक़सानकार आहे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मां तव्हां आख़िरी क्वेश्चन मैडम इहो पुछण थो चाहियां त जेको बाइकआउट वारो तरीक़ो आहे, तव्हां सम्झो था त टीचर्स बि जेकॾहिं बाइकआउट वारे प्रोसेस में वेंदा त कुझु फ़ाइदेमंद थी सघे थो या तालीम जे लाइ नुक़सानकार आहे? दर हक़ीक़त तालीम लाइ नुक़सानकार हिकिड़ी हूंदियूं शॉर्ट टर्म विजन हूंदो आहे, हिकिड़ो लॉन्ग टर्म विजन हूंदो आहे। शॉर्ट टर्म विजन इहो हूंदो आहे त जेकॾहिं तव्हांजे हथ में गैंग्रीन थी वेंदी, तव्हां हथ न कटींदव त सॼो जिस्म तव्हांखे कटणो पवंदो। त हीअ जेके पॉलिसीज़ आहिनि गैंग्रीन वांगियूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां थोरे अरसे लाइ पंहिंजी तालीम खे मुअतल कयो था त तव्हां सरकार खे इहो मुतवजो करायो था त जेकॾहिं असां हिन महिल मुअतल न कई त पोइ सॼी यूनिवर्सिटियूं तव्हांजी प्राइमरी तालीम में
तब्दील थी वञे ऐं पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक वेज आहिनि। हिन महिल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा शागिर्द जेके आहिनि से प्रोटेस्ट ते विया ऐं डेमोक्रेसीअ में तव्हांजो जेको वेपन आहे मज़दूर जो वेपन हूंदो आहे त उहो पोरियो कंदो आहे हथ जो, उहो मुअतल कंदो आहे। जेको प्रोफेसर आहे उनजो जेको पोरियो आहे उहो तालीमी पोरियो आहे, त उहो पंहिंजे पोरे खे विड्रॉ करे ऐं उहो रियलाइज़ कराइण थो चाहे सरकार खे त हीउ जेको तरीक़ो आहे तव्हां लॉन्ग टर्म में जेको आहे ॿारनि जो नुक़सान कंदो, इदारा तबाह कंदो। त गैंग्रीन वारी पोज़ीशन तव्हां सम्झो त तव्हां हथ कटनि छॾे जो त असांजो हथ कटिजी वेंदो आहे, तव्हांजो सुभाणे सॼो जिस्म ई बीमारी जो शिकार थिए। तंहिंजे करे असांखे कॾहिं कॾहिं हिकिड़ी आङुर हिकिड़ो हथु कटणु घुरिजे त जीअं असां लॉन्ग टर्म में पंहिंजे इदारनि खे बचाए सघूं। ऐं तालीम जो नुक़सान त तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हांजा इदारा इंतिशार जो शिकार थींदा। जॾहिं बि उस्तादनि यूनिवर्सिटी लेवल ते तालीमी सरगर्मी मुअतल कयूं त हुननि पंहिंजूं वेकेशनूं किल करे उन्हनि खे कंपनसेट कयो आहे। किथे बि का स्ट्राइक थींदी आहे त कॾहिं बि उहा कंपनसेट न थींदी आहे। हिन महिल कंहिं बि शागिर्द जो पेपर हिकिड़ो ॾींहुं पहुचे वियो त उहो उस्ताद जी वेकेशन बि पहुचे वई आहे, उहो हुनखे कंपनसेट कंदो। इहा अजीब क़िस्म जो असां वटि लॉजिक आहे त तव्हां एहतिजाज बि कयो ऐं तव्हां जेको आहे सो तालीम बि जारी रखो ऐं उन सां गॾु सरकार असांजी जेका हिन महिल वेठी आहे जंहिंखां असां तव्हां सभु वाक़ुफ़ आहियूं, केतिरी रेस्पॉन्सिव आहे, केतिरो उनखे गवर्नेंस में टॉप ते आहे पूरे पाकिस्तान में, त इन तरीक़े सां त पोइ चवंदा न खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। तव्हांजा इदारा त पूरा थी वेंदा जेसिताईं तव्हां घुरबल नतीजा वठंदो। तो इहे जेके शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ हूंदियूं दर हक़ीक़त वॾे पैमाने ते पंहिंजे इदारनि खे बचाइण में कमी ईंदियूं आहिनि। थोरो असांखे पंहिंजो वीहनि विराट करणु घुरिजे। वॾी महिरबानी आहे मैडम तव्हांजी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो ऐं हिन ते गुफ्तगू कई, तव्हांजी वॾी महिरबानी। मोहित साहब, मैडम की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने भी ये कहा कि तालीम की जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की उन्होंने बात की। बाइकआउट वाली बात फिर यही आती है कि जब स्टूडेंट के हवाले से टीचर्स बाइकआउट कर रहे होते हैं तो वो एक स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा वो है, एग्जामिनेशन का सारा टाइम चल रहा है, तो आप समझते हैं कि आपकी नज़र में भी वो जस्टिफाई करता है? देखें, जो हमने टीचर्स ने जो क्लासेस का और जो एक हफ्ते का बाइकआउट, 4 दिन बाइकआउट हुआ है पूरे सिंध के अंदर माशाल्लाह इस दफ़ा, लेकिन देखें हमने ये बाइकआउट अचानक नहीं कर दिया। देखें अगस्त में ये ऐड आया था 2013 में, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हम तकरीबन समझ लें 9.5 महीने हो चुके, और इस 9-10 महीने में हमने कई दफ़ा हुकूमत से बात की और हुकूमत ने हमें रिस्पॉन्ड भी किया। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हमने इनको 11 तरामीम भी दी और इन्होंने उसके अंदर हमें बड़ा पॉजिटिव इन्होंने जो है रिस्पांस दिया। मिंटो साहब से हमारी 4-5 मीटिंग्स हो चुकी हैं और उन्होंने हमें कहा कि भाई बड़ा अच्छा ड्राफ्ट है आपका। इन्होंने उसको इस पे इन्होंने कहा कि जो आपके 11 नुकात में से 8 या 9 तो ऐसे के ऐसे ही हम इस पर तो कोई हमें कोई एतराज़ ही नहीं, हम फ़ौरन मान लेते हैं, और बाकी 1, 2 या 3 हैं जिस पर कह रहे हैं कि वो डिक्लेयर नहीं है प्रॉपर कि कौन से वो 2-3 हैं। ये उन्होंने कहा है कि 9-8 माननी है और 9-2-3, ये इस तरह से बात है। ये सारे इंसिडेंट होने से पहले की मीटिंग्स हैं ये सारी। मैं आपको बताऊं 5-6 मीटिंग्स हो चुकी है हमारी सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से, जिसके अंदर मंजूर साहब, पिचोह साहब और ताज हैदर साहब की मौजूदगी में, पिचोह साहब से, मुमताज़ अहमद शाह साहब से। जो आखिर का जो टाइम टेबल है वो बता दूं मैं आपको, सितंबर में भी हुई थी हमारी पिछले साल। आखिरी जो हमारी मीटिंग्स हुई थी वो 9 अप्रैल को, जब ये रियाद मेमन साहब की जगह मुमताज़ अली शाह साहब आए थे, तो हम इनको वेलकम करने गए थे। इन्होंने हमें टाइम दिया, हम वहाँ पे गए, इन्होंने हमसे मिले, हमने इनको ड्राफ्ट दिया। इन्होंने कहा कि सही आपकी बहुत अच्छी गुजारिशात हैं, हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम 14 अप्रैल को, उसके 5 दिन के बाद सिंध असम्बली के अंदर ताज हैदर साहब की मौजूदगी में, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं सिंध के पीपल्स पार्टी के, और अब वो माशाल्लाह सेंटर भी हो गए, उनकी मौजूदगी में उनके सामने हमने ड्राफ्ट दिए। और मिंटो साहब ने हम लोगों से कमिट किया कि हम इंशाल्लाह इसको 2 हफ्ते, उन्होंने हमें कहा कि 2 हफ्ते में इंशाल्लाह हम इसको टेबल कर देंगे, हमारी जो 11 अमेंडमेंट्स है उसको लेके, और 2 हफ्ते में इसको टेबल करके उसको फाइनलाइज कर देंगे। सितंबर में नहीं, अभी ये 14 अप्रैल में, ये 14 अप्रैल की बात हो रही है, 2014 में, 1.5 महीने पहले उन्होंने कहा 2 हफ्ते में हम इसको कर देंगे। अब 14 अप्रैल को आप लगा लीजिए, अब 14 अप्रैल तक 2 हफ्ते लग जाते, चलिए 2-3 मई लगा लें, पहला हफ्ता मई का लगा लें। तो ऐसा हुआ, हम इंतजार करते हैं। हमने इनको मैसेज भेजे कि भाई आपके 2 हफ्ते सर आपने हमें कहे थे, अब फिर 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, महीना हो गया। उसके बाद फिर अचानक 25 मई को, अच्छा इन्होंने हमें एक और कहा था कि जब तक ये हमें कमिटमेंट दिलाई थी इन्होंने कि जब तक ये एक्ट फाइनलाइज नहीं हो जाता तो हम इसके ऊपर कुछ फॉलो अप नहीं करेंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट्स पोस्ट नहीं करेंगे, नहीं एडवर्टाइज नहीं करेंगे पोस्टें। 25 अप्रैल को अचानक 25 मई को, अभी पिछले संडे को एडवर्टाइजमेंट आ जाता है उसी एक्ट के हिसाब से, हवाले के हिसाब से, और जबकि ये एक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी अमेंडमेंट में रखा हुआ है। तो तब पूरे सिंध के जो हमारे मेंबरान थे जिनकी मौजूदगी में वो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो,
تو پھر اس کی وجہ سے پھر ہمیں اچانک ہمیں ایسا لگا کہ شاید ہمارے ساتھ مطلب ہے کہ بہت ناانصافی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ ہم سے وعدہ کر کے پھر ہوا پتہ یہ چلا کہ جی مس کمیونیکیشن ہے، ان سے وعدہ ہوا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. چلیں سر اس پہ بات کرتے ہیں. اب جو ہو گیا آپ کا کل پروٹیسٹ تھا، اس پہ جب بس بھی روکی گئی، پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی، آگے کا لاہ عمل کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی ایسی سچویشن نظر آتی ہے کہ آئندہ یونیورسٹیز بند نہ ہوں، کچھ بہتری آ جائے؟ جو ملاقاتیں ابھی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کو کچھ نظر آتا ہے آج بھی ایک میٹنگ ہونی ہے، تو اس سارے سلسلے پہ گفتگو کرتے ہیں. اگر اجازت ہوتے ایک مختصر بریک لے رہے ہیں. ناظرین ایک مختصر بریک وٹھوں تھا انہیں کھا پونے سلسلے کے اگتے تھا ودائیں تو آسان سے گڈ رہجو. ویلکم بیک ناظرین. اچھا تو گفتگو کیوں تھا تعلیمی ادارن میں خاص طور سے یونیورسٹیز میں اصل ڈٹھو سندھ جی جیکا ہے सूमर खां हिकिड़ी स्ट्राइक शुरू थी, बाइकॉट शुरू थियो. हुन खां पोइ जेका टीचर्स आहिनि, जेका एकेडमिक स्टाफ आहे, हुननि सॼी सिंध में थ्रू आउट जेका बाइकॉट कयो. मैडम इरफाना मल्ला जी बि गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी. मुइज़ ख़ान साहब असां सां मौजूदु आहिनि, जेका कंटिन्यूसली हुननि जी मीटिंग्स हलियूं आहिनि गवर्नमेंट सां, उनजो बि ज़िक्र थियो. हाणे सूरत हाल खे कीअं ॾिसनि था? का नज़र अचे थो त जेका डायलॉग्स वारी जेका पॉलिसी आहे गवर्नमेंट जी तरफ़ों बि ऐं जेका आहे टीचर्स एसोसिएशन जी तरफ़ों बि, उन्हनि खां पोइ को पॉजिटिविटी नज़र अचे थी या का सूरत हाल वाज़े नज़र नथी अचे? हुन ते गुफ्तगू कयूं था. मुझे साहब पहले तो ये फरमाइएगा कि जो कल हमने देखा कि आप लोग यूनिवर्सिटी से पहले मेहरान में जो है आप लोगों ने वो किया, वहाँ मेहरान यूनिवर्सिटी में बैठ के आपने गुफ्तगू की इस सारे हवाले से. फिर आप कराची आए, कराची यूनिवर्सिटी में बैठ के सारी टीचर्स जो है मुख्तलिफ शहरों से सिंध के आए, कराची में भी एक वो था. उसके बाद आप लोग ये जो CM हाउस जाने की तरफ आपका प्रोग्राम था, तो ये सारा सिलसिला किस तरह डेवलप हुआ है? देखिए मैं आपको बताऊं, हमने इतवारी को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे सबसे कंसर्न ली. उन्होंने सबने कहा कि हम यूनिवर्सिटीज़ बंद करने को तैयार हैं और सब ने माशाल्लाह हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ बंद की मंडे को. और मंडे को हमारी सिंध फकवासा चैप्टर की मीटिंग हुई मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए हम इसको यूनिवर्सिटीज़ को बंद करेंगे जब तक कि हमारा ये बात नहीं मानते. हमने वहाँ पे मुतालबा रखा सिंध हुकूमत से और वहाँ पे हमने एक पूरा अगले पीर को हम बैठे थे और अगले पीर तक का हमने पूरा एक प्लान दिया कि जी अच्छा मंगल को अगर आपको याद है तो शब मेराज के बाद अगला सुबह थी, तो हमने उस दिन कुछ एहतजाज नहीं रखा. वो बाबरकत दिन भी है, इस वजह से हमने कहा इस दिन नहीं. हमने बॉयकॉट था हमारा, लेकिन हमारी कोई एक्टिविटी नहीं थी. वेडनेसडे को पूरे यूनिवर्सिटी के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जनरल बॉडीज़ हुई हैं और फिर जुमेरात को हमारा कराची के अंदर सिनेमा हाउस, और उसके बाद हमें कल जो था मतलब ये कि फ्राइडे को हमने नवाबशाह जाना था जरदारी हाउस के पास अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने. ये हमने पूरा शेड्यूल अखबारात में छाप दिया था. मंगल को सुबह छप गया था ये सारे का सारा. अच्छा हम ये समझ रहे थे कि ये देख के शायद हमें बुला के बात कर ली जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ. हमें बिल आखिर जाना ही पड़ा. मतलब ये कि उस नौबत तक हमें लेके चलेगा. हमें शायद ये देख लेते कि भाई मंगल को भाई आप आ जाए हमसे बात कर, या हम आ जाते हैं कुछ मतलब वो हमारे पास आए, हमारे मतलब है कि वो नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत है, कोई चोर दरवाजे से आई हुई हुकूमत थोड़ी है, वो तो नुमाइंदा लोग हैं. और हम मतलब उस यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, हम तो मतलब है किसी को पत्थर तो डंडा तो क्या, हम तो किसी को कागज़ का गोला भी नहीं मारते. ना कभी ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी टीचर्स ने किसी के खिलाफ किसी के साथ मतलब किसी अपने मेहमान को या किसी के साथ जाके किसी बदतमीजी की हो. तो हम तो अपना जाकर रिकॉर्ड कराने जा रहे थे और हमने आपने देखा हम 4 घंटे वहाँ रहे. हमने अपने बैनर्स को दिखाने शो करने के अलावा और वहाँ पे सिर्फ कुछ अपने हक में नारे लगाने के अलावा कुछ नहीं किया. 4 घंटे पूरे उसने देखा हमें. अच्छा अब ये बात है कि आगे क्या देखें, ये तो एक छोटा सा महाज था जो थर्सडे का हुआ है. अभी जंग बाकी है. जंग से मुराद, जंग में लफ्ज़ शायद शदीद लगे, लेकिन जंग से मुराद ये है कि जब तक कि हमारे पूरे सिंध के मुतालबात, यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी जो कि थी पहले. अच्छा मैं इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूँ, यहाँ पे ये तासुर देने की कोशिश की हमारी मूवमेंट शुरू में जब अक्टूबर और नवंबर में पिछले साल कि शायद ये एतराज़ है यूनिवर्सिटीज़ को कि गवर्नर हाउस से चीफ मिनिस्टर हाउस के पास क्यों वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का इख्तियार जा रहा है. मैं आपके फोरम से पूरे सिंध की आवाम को ये बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई रिजेंटमेंट नहीं है. हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है. हम इसको वेलकम करते हैं कि गवर्नर हाउस से चीफ मिनिस्टर हाउस चला गया. 18वीं तरमीम की रूह से कानूनी ये सारा अमल है. पहले वाइस चांसलर गवर्नर हाउस करता था, हमारा चांसलर अभी भी वही है गवर्नर, लेकिन वाइस चांसलर अपॉइंट करने की अथॉरिटी चली गई चीफ मिनिस्टर को. और इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है. जो गवर्नर के पास से वो आप चले गए, कानूनी तरीके से हुआ, पूरे पाकिस्तान में हुआ और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है. डायरेक्टर फाइनेंस, डीन,
اور وائس چانسلر وہ اپوائنٹ کریں گے. لیکن جو عہدے پہلے گورنر ہاؤس بھی نہیں اپوائنٹ کرتا تھا وہ بھی انہوں نے لے لی, جیسے رجسٹرار, جیسے کنٹرول ایگزامینر, جیسے انہوں نے کہا ڈائریکٹر ایڈمیشنز, تو یہ بھی یہ لینے کو تیار. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر ایک اور اس میں ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ہم دیکھیں نیتوں پہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں جنہوں نے کیا, لیکن جو ٹیکنیکل ہرڈلز ہیں, جو مینجمنٹ ہرڈلز ہیں, وہ یہ ہیں کہ جب آپ کسی ادارے سے باہر کا آدمی 3 یا 4 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ لائیں گے, اس کو اس ادارے کی نیٹیگریٹیز کو سمجھ, اور چھوٹے ادارے نہیں ہیں. میری یونیورسٹی میں اس وقت 37,000 ریگولر اسٹوڈنٹ جو صبح سے شام تک کلاس لینے آتے ہیں. 25,000 تقریباً صبح اور تقریباً 11-12,000 ایوننگ میں آتے ہیں. جو ریگولر اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں. ایفیلیٹڈ کالجز 1.5 لاکھ وہ الگ ہیں اسٹوڈنٹ جو کہ BCom, LLB, MBBS کی ڈگریاں لیتے ہیں, وہ تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر کی آبادی ہے. تو سمجھ لیں آپ 2 لاکھ اسٹوڈنٹ جس یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہو. یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اگر یونیورسٹی آف سندھ کی بات کروں, یونیورسٹی جامشورہ کی بات کروں, تو اس پہ بھی 1.5-2 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں. اب اس کو پورے کو سسٹم کو سمجھنے میں اس کو 2-3 سال لگ جائیں گے جب وہ جا رہا ہوگا. اور اس بیچ میں جو ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز آئیں گے وہ اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ مطلب یہ تو بڑی ایک, اچھا ہم کہتے ہیں کہ بھئی یونیورسٹی کے اندر سے جو پروفیسر یا افسران ہیں 20 گریڈ کے, انہوں نے زندگی لگائی ہوئی ہوتی ہے, 20-25 سال سے وہ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں. وہاں سے جب اوپر لوگ آئیں گے تو معاملہ الگ ہوتا ہے. یہ ہماری, اور یہ چلتا آ رہا تھا سسٹم پورے پاکستان کے اندر, یہی یونیورسٹیز امینڈمنٹ. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ مینجمنٹ کا جو کام ہے وہ ٹیچر سے نہیں کیا جانا چاہیے. ٹیچر کا کام ٹیچنگ ہے. مینجمنٹ کے لیے جو ایک کنسرن اور ایک جو ہائیلی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بندے ہوتے ہیں ان کو بلایا جائے, تو وہ اس میں آپ کو کیا دیکھیں, اس کا بڑا سیدھا سا آنسر ہے کہ وائس چانسلر تو سب سے بڑی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہو گئی. وہ تو آپ پروفیسر ہی لا رہے ہیں, اس سے تو بڑی کوئی مینجمنٹ کی پوسٹ نہیں ہے یونیورسٹیز کے اندر. دنیا آپ امریکہ دیکھ لیں, آپ انگلینڈ دیکھ لیں, آپ اب جو تو ہو گئے, آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں, کہیں ملک میں چلے جائیں, یونیورسٹیز کی جو مینجمنٹ پوسٹ ہوتی ہیں وہ پروفیسر ہی دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہم اپنی بات صرف سندھ کی انوکھی بات نہیں ہے, پوری آپ ہارورڈ کے اندر جائیں کہ ہارورڈ کا کیا چانسلر جو ہے, جو وائس چانسلر ہوگا, کیا وہ نان پروفیسر ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. وہاں کر وہ سارے کے سارے لوگ انٹرنلی اپوائنٹ ہوتے ہیں, انٹرنل کیونکہ معاملات دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا سر, واپس آتے ہیں. آج کوریجنڈم چھپا ڈان میں, جو اشتہار انہوں نے دیا تھا وہ اس میں سے انہوں نے کنٹرولر کی اور اس کا وہ واپس لے لیا. تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں جو لاسٹ امپیکٹ تھا, بات چیت ہوئی, وہ بات چیت کیا ہوئی, اور اب اس کے حوالے سے آگے جو آپ ہے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو ہم اس کو بڑا ویلکم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی پازیٹیو اسٹیپ لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور اس سے جو ہے اساتذہ, ظاہر ہے اس سے ابھی یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ منزل کی طرف قدم ہے, منزل پہ نہیں پہنچے. منزل ہماری وہ ہے کہ ہماری خود مختاری, صرف یہ ایک منزل ہے ہماری, یہ راستہ ہے. راستے کے اندر یہ ایک قدم ہے کہ یہ ہم نے ایڈورٹائزمنٹ. خود مختاری کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوئی نا آپ کے اوپر, اکاؤنٹیبل. چیک اینڈ بیلنس میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ سنڈیکیٹ کے اندر مہندرو صاحب ہمارے ممبر ہیں. کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے ممبر مہندرو صاحب ہیں, جو کہ خود مطلب ہے کہ امریکن اور انگلینڈ کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے, وہاں کے PhD ہیں اور سندھ حکومت کے سینئر وزیر ہیں, قانون لا منسٹر ہیں. وہ ہماری سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں. تو چیک اینڈ بیلنس تو ہو گیا. ڈائریکٹر دیکھیں, سندھ حکومت ہمیں پیسہ دیتی, پہلے وفاق دیتا تھا, اب سندھ حکومت دے گی. تو اگر سندھ حکومت ہمیں پیسہ دے رہی ہے تو ڈائریکٹر فائنینس دے رہی ہے, تو ڈائریکٹر فائنینس انہی کے پیسے کو ریگولیٹ کر رہا ہے. ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, جو ریگولیٹ آپ بالکل کریں, آپ کا کام ہے, لیکن ان حدود سے زیادہ جا کے ریگولیٹ نہ کریں جو کہ پہلے بھی نہیں تھی آپ کے پاس یا کسی اور کے پاس بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ جو میٹنگ ہوئی, کوریجنڈم آ گیا, سمجھتے ہیں کہ آگے حکومت کی سنسیئرٹی نظر آتی ہے ابھی اس حوالے سے آج جو انہوں نے اسٹیپ لیا؟ دیکھیں, میں حکومت کی سنسیئرٹی کو تھوڑا پیچھے سے لے کے جاؤں گا. دیکھیں, مہران یونیورسٹی میں اپوائنٹمنٹ تھا وائس چانسلر کا, تو اس کے اندر انہوں نے ایک 3 رکنی جنوری کے اندر کمیٹی اناؤنس کی تھی, سرچ کمیٹی ہے. ہم نے جو اپنا 11 نکاتی ایجنڈا 11 نکاتی امینڈمنٹس دی ہیں ان کے بل کے اندر, ان کے قانون کے اندر, اس کے اندر ہم نے 2-3 باتیں رکھی تھیں کہ 65 سال سے بڑا زیادہ عمر کا وائس چانسلر نہ ہو, اور 2 دفعہ سے زیادہ کوئی چانسلر نہ بنے. وائس چانسلر مطلب اگر 4 سال کی 2 ٹرمز کے تیسری دفعہ اس کو نہ دیں, 12 سال کے لیے نہ بنائیں. یہ اور PhD ہو, یہ 3 چیزیں ہم نے وائس چانسلر کے لیے مانگی تھی جو کہ ان کے قانون میں نہیں تھیں. انہوں نے یہ تینوں چیزیں مان لی ہماری, ماشاءاللہ, اچھی بات, دیٹس اے گڈ تھنگ. اور ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا اس پہ. جب ان کی سرچ کمیٹی بنی 3 لوگوں پہ, ہم نے ان سے اعتراض کیا کہ سر آپ نے تینوں جو لوگ رکھے بہت محترم ہیں ہمارے لیے, لیکن وہ یونیورسٹی کے ٹیکنیکل پروفیسرز نہیں ہیں.
ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے سرچ کمیٹی بنا رہے ہیں تو ان تینوں میں ایسے لوگ بھی رکھ لیں گے جو سینئر ٹیچنگ انجینئرز ہوں، یعنی کہ کوئی ریٹائرڈ ہو سکتے ہیں یا حالیہ یا کسی اور یونیورسٹی سے جو کہ سینئر پی ایچ ڈی پروفیسر ہوں، جو کہ دوسرے پروفیسر کو جج تو کر سکے. مثلا کہ ایسی بات ہے کہ میں ہارٹ سرجن ہوں اور ایک کان کے ڈاکٹر کا میں انٹرویو کر رہا ہوں، تو میں کیسے پتہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ ہم نے کہا کہ آپ اس کو کریں. انہوں نے ہمیں آنر کیا. وہ کیا مہران یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر اپوائنٹ ہوا، میرٹ پہ ہوا، اور ہماری امینڈمنٹس کو انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے کیا. ہم نے اس کو آنر کیا، ویلکم کیا، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. ابھی اسی مہینے مئی کے اندر ٹنڈو جام یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر اپوائنٹ ہوئے، میرٹ پہ ہوئے، اور انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے ہمیں اس کو ہم کیا نام ہے ان کو اس اپوائنٹمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں، اور وائس چانسلر چیف منسٹر کی اس اتھارٹی کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا. ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. لیکن دیکھیں جہاں پہ آپ ہم سے تصادم میں آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس مجبوری. ہماری تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مطلب یہ کہ ہماری تنخواہ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہم تو اس نظام کو بچانے کے لیے رک کھڑے ہوئے یہاں پہ. یونیورسٹیز کی جو صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری اسی جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس سے آئے گی، یا کچھ اور انوویشنز کے تھرو بہتری آ سکتی ہے؟ ایک یہ. دوسرا یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کبھی ٹیچرز جو ہے کوئی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، کوئی ایجوکیشن میں بہتری کے حوالے سے، کوئی کریکولر کو چینج کرنے کے حوالے سے ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جہاں پہ ان کی اپنی تھوڑی سی جو ہے وہ کرب ہوئی ہے پاورز، تو اس پہ فوراً ایک ساتھ ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ جو اس میں دو سوال ہیں آپ کے. پہلا والا تو پہلا ریپیٹ کر دیجیے. میں پہلے اس پہ آپ دوسرے والے پہ جواب دیتے ہیں، پھر میں پہلے کو دوسرا والا یہ ہے کہ جی ہم کھڑے نہیں ہوئے. پہلے دیکھیں جہاں پہ بھی طلبہ، دیکھیں یہ ابھی بھی جو ہم کھڑے ہوئے یہ ہماری، دیکھیں میں وائس چانسلر نہیں ہوں، میں اپنی اتھارٹی کو نہیں بنوا رہا. میں تو ایک یونیورسٹی کے کراچی یونیورسٹی میں 750 اساتذہ ہیں، ان میں سے ایک ٹیچر ہوں. اور پورے سندھ کے اندر آپ لگا لیں جو پرماننٹ اساتذہ ہیں تمام یونیورسٹیز کے تقریباً 3-4 ہوں گے پرماننٹ، جو ریگولر وہ آتے ہیں وہ الگ ہیں. تو ہم تو اس میں سے ایک ممبر ہیں جو کہ اس پورے نظام کے لیے کھڑے. دیکھیں ابھی بھی اس کے اندر بھی آپ اس کو ایکویٹ نہ کریں کہ یہ پروفیسرز کا معاملہ ہے، یہ اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے. بھائی خدا نہ کرے مس مینجمنٹ کی وجہ سے، مس مینجمنٹ میں یہ نیتوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ جو سسٹم کے باہر کا آدمی آتا ہے اس کو نہیں پتا، اس کی کسی ایسی اقدام سے یونیورسٹی کا امیج خراب ہو، یونیورسٹی کی ڈگری کی ویلیو کم ہو، تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ بھی تو ایک ادارے سے، آپ یونیورسٹی ہولڈر ہیں، ماسٹرز آپ نے کیا ہوا ہے، یا ایسے ہزاروں لوگ ہمارے سندھ کے اندر ہیں. تو جب ان کے اداروں کی آپ کی ڈگری کی ویلیو ہے، کیونکہ آپ ایک سسٹم سے نکلیں. اب کل کو اگر وہ سسٹم خراب ہو جائے، ڈگری کی ویلیو خراب ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. تو اصل میں نقصان اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سب یونیورسٹی کی روح اسٹوڈنٹ ہے. پروفیسر وہاں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانے جاتا ہے. اگر اسٹوڈنٹ نہ ہو تو پروفیسر وہاں کس کو پڑھانے جائے گا؟ تحقیق ہاں یہ ضرور ہے کہ پروفیسر کے دو کام ہیں، یونیورسٹی پروفیسر کے خاص کر کے، تحقیق اور تدریس، ٹیچنگ. اور ہم ماشاءاللہ دونوں کرتے ہیں. دیکھیے اس دفعہ کراچی یونیورسٹی نے 150 سے اوپر اس سال پی ایچ ڈی پروڈیوس کی ہیں. سوٹا نے سندھ یونیورسٹی نے، جامشورو نے بھی تقریباً کو 70-80 سے اوپر پی ایچ ڈی پروڈیوس کی ہیں. مہران یونیورسٹی پورے پاکستان کی 2nd نمبر کی یونیورسٹی انجینئرنگ کے اندر. ٹنڈو جام ایگریکلچر کے اندر بہت مطلب دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں، خامیاں سب میں ہوتی ہیں. میرا پہلا سوال وہ تھا جو میں دوبارہ کر لوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری جو آ جائے گی یونیورسٹیز کے انوائرمنٹ میں؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے. دیکھیں ہم کوئی ولی اللہ نہیں ہیں، یا یونیورسٹیز جو ہیں وہ کوئی مطلب اللہ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے جس کے اندر کہ کوئی خامی نہ ہو. ان سب میں خامیاں ہوتی ہیں، آتی ہیں، اور ان کو پروسیس کے تھرو ہم ٹھیک کرتے ہیں. ہم سب میں یہ کوئی نہ کوئی. اب اس پروسیس کو کرنا کیا چاہیے کہ اگر یہ یونیورسٹی، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی اگر سندھ حکومت نے اپنے سر پہ لی کہ ہم اس کو بہتر کریں، تو اٹ واز اے گڈ تھنگ. لیکن اس ڈبیٹ میں کہ اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، آپ ان سے نہیں پوچھ رہے کہ جو اس سسٹم کا حصہ ہیں. ٹھیک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک سر، آپ کی بڑی مہربانی. موہد صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ناظرین گفتگو तव्हां ॿुधी. हिन में हिकिड़ी अहम ॻाल्हि जेका आहे, जेका शायदि मुंहिंजे ख़्याल में टीचर्स जेका असांजी एकेडमिक एसोसिएशन आहे हुननि जे लाइ बि, ऐं जेका असांजी सिंध सरकार आहे हुननि जे लाइ बि, त जेको बुनियादी तौर ते मक़सदु आहे उहो तालीम जी मयार जी बहितरी जो हुजणु खपे. बुनियादी मक़सदु जेका आहे उहा स्टूडेंट जी डिग्री जी वैल्यू जो हुजणु खपे. मैनेजमेंट बिल्कुलु जेका आहे हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आहे, पर सभिनि खे गॾिजी इहा कोशिशि करणु खपे त जेकॾहिं यूनिवर्सिटी ऐं असांजी जेका हायर एजुकेशन आहे हुनजी बहितरी जे लाइ
गवर्नमेंट खे किरदारु अदा करिणो थो पए, किथे हिकु स्टेप जेका आहे बैकवर्ड अचिणो थो पए त हू बि अॻिते कनि, ऐं जिते जेका असांजी एसोसिएशन्स आहिनि अकेडमिक जी हुननि खे करिणो थो पए त हू बि ज़रूरु हिन हवाले सां पंहिंजी जेका आहिनि कोशिशनि खे अॻिते वधाइनि। बहितरी तालीम जे लाइ जेको कुझु बि करे सघिजे थो उहा सभिनि जो फ़र्ज़ु आहे, असांखे करणु खपे। माहौल खे यूनिवर्सिटियुनि जे बहितर बणाइण जे लाइ बि जेको कुझु करणु घुरिजे उहो बि असांजो फ़र्ज़ु आहे। असांजी ऐं हुकूमत जी ऐं टीचर एसोसिएशन जी ज़रूरु कोशिशि हुअणु खपे त असांजी यूनिवर्सिटीज़ जेका आहिनि दुनिया जी जेका टॉप को 500 यूनिवर्सिटीज़ आहिनि हुननि में बि असांजा नंबर अचनि। असांजी सिंध जी यूनिवर्सिटियूं जिते हिते गॾिजी हिकिड़ी एफर्ट कई वई आहे कुझु यूनिवर्सिटी जी ऑटोनमस जे लाइ, हुते किथे इहा गॾिजी एफर्ट थिए त यूनिवर्सिटीज़ जो बि जेकॾहिं को महराण यूनिवर्सिटी या को सिंध यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी को टॉप 500 में ईंदी त सभिनि जे लाइ हिकिड़ी ख़ुशी जो सबबु आहे। हिन सां गॾु नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थो थिए। पंहिंजे होस्ट नवीद नाज़िम जतोई खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।